ntiyatekereje amato, ntiyatekereje ikindi kintu. Gusa Imana yari yamubwiye ngo uko bizagenda, abatambyi bahetse isanduku y'Imana aribo bazagendera imbere, aribo bazakandagizamo ibirenge bwa mbere. Iryo jwi yari yaryumvise, araryizera, yizera ibintu bidashoboka. Tugomba kwizera Imana, kubera ko twatakaje kwizera, twafashe intege nke zacu tuzigira intege nke z'Imana. Ndagira ngo tuhumve neza, semeni amina. Tuzadufata intege nke zacu tukazigira intege nke z'iki? Z'Imana. Niyo mpamvu basiye bakuzanira nk'umurwayi kumusengera, ukamuha transferi, ukamuvuga ngo mujane ngo kwikanisa ryo kwa runaka ngo nibo bazasengera abarwayi, kandi umurwayi bamuzanye kwikanisa nkaha. Uko aba bagabo bakivuze niko kimeze, ariko twebwe twacitegereje tubona nta kintu kibakingira. Tuvuge ngo amina. Ahubwo bashishikariza abantu guhaguruka vuba, baravuga ngo nimuhaguruke vuba, ahubwo tugende tujye kugihindura, kuko twabarebye tubona abo bantu nta kibakingira, nta nkikezi bafite na kimwe, kandi tuzabarya nk'uko abantu bazabarya umutsima. Mwumve kwizera ko kuza kuvuga. Tuvuge ngo amina. Umuntu ufite kwizera ntacyaza atinya. Kwizera kuza kubona ijoro ryatinze guca, kwizera kukabona rya joro rimeze nk'igitondo cy'umugisha. Wize amashuri warayarangije, uzi siyansi, uzi ibintu bifatika, ariko kurabwirwa ijambo ry'Imana ko tuba tuyoborwa no, kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, ngo tutayoborwa n'ibyo tureba. Mu yandi magambo ni uko utayoborwa n'ibyo tureba bifatika, umunyabwenge wese yoshingiraho, tukemera tukayoborwa no kwizera, bimeze nko kwizera nko kuba impumyi. Tuvuge ngo amina. Nguko kwizera. Tuvuge ngo amina. Turambure za Bibiliya zacu dusome amagambo tugiye kwigaho. Yosuwa igice cya mbere, turaza gusoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 3 mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere, umurongo wa mbere tugeze ku wa 3. Reka dusome. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yaramaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanje Mose yarapfuye, none ubuhaguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, muje mu gihugu mbahaye mwebwe Abisirayeli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye, kuko nabwiye Mose. Amena. Twongere dusome urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto, tuze gusoma ibice 5 umurongo wa 7. Urwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto ni ibice 5 umurongo wa 7. Bibiliya iravuga ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Amena. Aya magambo dusomye niyo tugiye kuganiraho mu mwanya utari bube munini, kubwo kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Ngiye kuganira hejuru yo kwizera. Tuvuge ngo amina. Ariko reka tubanze dushima Imana yaturinze twebwe twese aho twiriwe hatandukanye. Imana yabikoze, ihabwa icubahiro. Ikindi reka dushimire itorero, ubuyobozi bw'itorero, abakristo bose muri rusange bateranira muri itorero, abo tubanye muri aya materaniro. Turavuze ngo mwakoze, Imana ibaha umugisha. Dushima kubw'ikaze ryanyu ryiza, tacyo twebwe twabahemba, ariko Imana yo mu ijuru niyo izabahemba. Pawulo yigeze abyandikira Abikorosayi, arababwira ngo ibyo mukora byose muze mubikora mubikuye ku mutima,
neza ko muzagororerwa. Imana rero mukorera ibaha umugisha kandi izabagororera. Asifiwe. Nanone duhaye mpore abantu babuze ababo nkuko babitubwiye tugeza aha. Byukuri dukomeje kubihanganisha. Ibi ni ibihe bibi bituriho ariko bizashira. Ariko kubw'ihumure ry'Imana turavuga ngo mwihangane kandi mukomere. Imana nyiri humure ryose ikomeze kubahumuriza. Aya magambo niyo natekereje ko turi buganireho, ndetse n'ejo aho nagiye mu ivugabutumwa nayabwirijeho, kubera ko nasanze kwizera ari bimwe mu bintu by'ingenzi abakristo bakagombye kuba bafite. Amen. Kubera ko kwizera kuza korosha ibintu bigoye kubera kutizera, ariko kwizera koroheje ibintu. Araho twigeze kuba twakuriye iyo mu byaro, kubona umuriro kwari kubanza kuja gutoragura, kuja gukomeza, kwatsa muziko, imyotsi, umuriro ukaza kuboneka umuntu yagowe. Ariko ubu ngubu nugukanda gusa, nugukanda ku buto. Rwari umuri twagaza tubona ruturuhije rukaba rubonetse mu buryo bwihuse. Turi kumwe? Kwizera ni nk'ibintu biri automatique bitworohereza uko tuvunitse kubera kutizera. Kwizera ni ubuzima, ni uburyo bworohereza umukristo kubaho no kugera ku byo ashaka biciye mu nzira yoroshe. Amen. Ariko kandi ivuye ku mutima wasobanukiwe cyane. Abakristo cyangwa se itorero cyangwa se abantu twese ukumubona turi mu rugendo, cyangwa se turi mu rugendo, kandi urugendo turimo ni urugendo rusaba kwizera. Tuvuge ngo amina. Asifiwe. Kandi ashaka kugira ngo niturangiza kumva iri somo, ubwo buzima dutangire tubugenderemo, tubupratike. Kuko Bibiliya ntabwo ari amateka gusa, kandi Bibiliya ntabwo ari izi nyuguti. Bibiliya ni ijambo ry'Imana rigomba guhindura ubuzima bw'abantu. Semeni amina. Bibiliya igomba kuduhindura, kandi ikaduhindura kubera iki? Kubera kumenya ko Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana ari imbaraga z'abakristo. Abakristo rero turi mu rugendo, kandi urugendo turimo ni urugendo rusha mu ijuru, kandi runo rugendo ni urugendo rusaba kwizera. Abantu bose batagira kwizera muri bo ruzabagora, ni nabo bazabananirwa, ni nabo bazabasubira inyuma, ni nabo bagira ubwoba. Ariko abantu bamenye neza ko kurushobora binyura mu bintu byitwa kwizera, ruzaborohera cyane. Tuvuge ngo amina. Isirayeli bava muri Egiputa, bavuye muri Egiputa mu buryo bw'ibitangaza, navuga kandi mu buryo bwo kwizera. Kuko Imana imaze kubwira Mose no kumuha amabwiriza y'ibyo bagomba gukora, ari nacyo gikorwa cyabanjirije guhaguruka kwabo, ni igikorwa cyo kwizera. Tuvuge ngo amina. Kuvuga ngo bumve ko amaraso y'abana b'intama azabarinda, akabarinda umurimbuzi, ni ikintu kitumvikanye mu bwenge. Si intama nzima yaziritswe ku irembo ngo byibura irapfa gukanga n'umwanzi cyangwa se irapfa gukanga n'uje. Uyo ni intama yishwe, ni amaraso yayo gusa yaje agasigwa ku bihamambiro, barabyizera. Urwo nicyo gikorwa cyabanjirije guhaguruka kwabo. Tuvuge ngo amina.
uko kwizera rero niko bahagurukiyemo. Bahagurutse muri Egiputa bahagurukira mu mbaraga zo kwizera. Tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Bahinzira yo mu butayu, kandi ubwo butayu bagombaga kubucamo bafite kwizera muri bo, bakayoborwa nuko kwizera. Rwari urugendo rw'iminsi 11 kuko inyigisho za Bibiliya zibivuga, ariko barumazemo imyaka 40. Tekereza urugendo rw'iminsi 11 ukarugenda imyaka 40. Nukubera iki rwababanye rurerure gutyo? Icyababayeho bapfushije kwizera. Imana tubabarire. Bwana siwe. Iyo kwizera k'umukristo kumushizemo, nukuvuga ngo azatura mu buzima, azagendera mu buzima bupfuye. Ndagira ngo duhembuke uyu mugoroba w'uyu munsi. Semeni amina. Bwana siwe. Azatura mu buzima bupfuye, azagendera mu buzima bupfuye, azagendera mu buzima butabona Imana, azagendera mu buzima, azatura mu buzima butazi ibitangaza by'Imana. Kubera gufusha kwizera muri bo byatumye barindagirira mu butayu bw'urugendo rw'iminsi 11, bamaramo imyaka 40. Nagumye kubitekereza, bimeze nk'indege yahagurutse itakaje ico bita labsore mu rurimi rwacu cyangwa se rw'ikinyarwanda babyita idira. Timubimenya mwese, ni ikinyarwanda kimbitse, ariko nico bita labsore. Indege itakaje labsore iziyoba kandi zikora impanuka, kuko ni iziyobora mu kirere. Nukuvuga ngo umukristo nawe agenda ayoborwa no kwizera. Tuvuga ngo amina. Iyo kwizera gupfuye mu buzima bw'umukristo, azayoba inzira, azarindagira, azaca mu buzima bumugoye. Kubera gupfusha kwizera muri bo, bagize imyaka myinshi mu butayu, ndetse bigeze ubwo barimbukira muri ubwo butayu, bagenda bagwa muri ubwo butayu kubera ko babutinzemo. Bibiliya zitubwira ngo abantu bose barigajeje imyaka 20 bahagurutse bayikwije muri Egiputa, bose barangirije mu butayu, ukuye Kalebu na Yesuwa. Abo Bibiliya zivuga ngo bagiraga undi mutima. Semeni amina. Umutima bagiraga ni umutima wo kwizera. Tuvuge ngo amina. Nimwibuka umunsi Mose yabatumanye n'abandi bagabo 10, bose bari 12, abagabo babizerwa, akabatuma kujya gutata igihugu. Bamaze kugera muri ico gihugu, abagabo 10 bose bajanye nabo batari bafite kwizera, kandi ndi bari batoye gusa, ntibari batoye ubugabo gusa, bari batoye abagabo. Bene ba bagabo bavuga ari kijana muri buri muryango, bintwari bizewe, botumwe ikintu bakagikora. Ariko ba bagabo 10 batari bafite kwizera bagarukanye amakuru y'incamugongo, kandi bamenya ubukizengurukamo, bageza nubwo bazana n'umwero w'ico gihugu. Ariko baravuga ngo nubwo twakizengurutsemo cyose, tukazana n'uyu mwero mureba uko kimeze, nubwo twakibonye ari igihugu kimeze nk'igihugu cy'amata n'ubuki, ariko abagabo twagisanzemo twabonaga tumeze kuri bo nk'inziki, ngo kandi nabo niko batubonaga. Mwumve kutizera. Babonye umwanya wo kuganira, babonye umwanya wo kuza bakabahagarara uruhande bakabiresheshaho, bakareba ukuntu babasumba, barabatasi. Ariko mwumve imvugo z'abantu batakaje kwizera, ngo twabona ngo twari tumeze kuri bo nk'inzige nk'amahanzi, ngo kandi nabo niko batubonaga. Mwumve ko abantu batakaje kwizera. Ariko Kalebu na Yesuwa abagabo bari bafite kwizera. Tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Babwira abagenzi babo ngo babwira abantu amagambo y'ururutse imitima. Barababwira ngo ico gihugu uko abagabo bakivuze niko kimeze, ariko twebwe twacitegereje tubona nta kintu kibakingira. Tuvuge ngo amina. Ahubwo bashishikariza abantu guhaguruka vuba, barabwira ngo muhaguruke vuba, ahubwo tugende tuje kugihindura, kuko twabarebye tubona abo bantu nta kibakingira, nta nkikezi bafite na kimwe, kandi tuzabarya nkuko abantu bazabarya umutsima. Mwumve kwizera ko kuza kuvuka. Tuvuge ngo amina. Umuntu ufite kwizera tacaza atinya. Kwizera kuza kubona ijoro ryatinze guca, kwizera kukabona rya joro rimeze nk'igitondo cy'umugisha, kwizera kugira ndi maso,
ibo baritegereje barenza amaso ubuhangange no gukomera kwa babantu. Ibo bama babona n'abantu badafite ikibakingira, n'abagabo batari mu Imana. Tuvuge ngo amina. Bama bavuga ngo tuzahahindura kandi tuzabarya nka kurya abantu bazabarya iki imitsima. Muzi ukuntu umutsima utagira amahane? Umutsima uhawe nk'umwana w'umusore n'imboga nziza, muzamubona ukuntu bawukungagiza. Aho yoshaka kuwuturuka niho yowuturuka. Umusore umwe baramuyokana ry'umutsima nabi, aravuga ati sinta kibazo kirimo, ndawumara. Komara bahundi ko ndawurya nabi se ndawusiga ndawumara, mureke ngurye uko nshaka. Ibo bamavuga ngo tuzabarya nk'uko abantu bazabarya imitsima. Niki cyatumye bari abagabo bavuga ari amagambo? N'ukwizera bari bafite muri bo. Tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Uru rugendo ruja mu ijuru rero ni urugendo rwo kwizera. Umuntu azarugenda aryamye, umuntu azarugenda yicaye, umuntu azarugenda arwaye, umuntu azarugenda arimo serumu. Semeni amina. Umuntu akarugenda yaburaye. Ni urugendo umuntu azagenda uwo mwicaranye ntabimenye kuri kurugenda. Tiruzarukenerwa mu imihanda, tiruzarukenerwa mu imodokari. Tuvuge ngo amina. Ni urugendo ruzarukorerwa mu mitima, kandi abakristo bizeye umwami Yesu bakarushobora. Tuvuge ngo amina. Nirwo rugendo abakristo bakwiriye kugenda. Bibiliya yatubwiye amina akantu gatoya. Iyo umukristo cyangwa umuntu atakigira kwizera muri we, aba utuye mu buzima bwapfuye. Iyo muri kiroho aba yarasitaye, muri kiroho aba yarapfuye. Hariya muri Yosuwa Bibiliya yatubwiye ngo Imana ibwira Yosuwa umugaragu wa Mose, iramubwira ngo Mose umugaragu wanje ntakiriho, none haguruka wambukane buno bwoko, runo ruzi rwa Yorodani, ubajane mu gihugu nasezeranije basekuruza kuzabaha. Kandi Imana iramubwira ngo ahantu hose muzakandagiza ibirenge byanyu. Tuvuge ngo amina. Ndahabahaye. Amen. Iracyari kwivugana nabo tibari bahaguruka, ariko irababwiye ngo ahantu muzakandagiza ibirenge. Amen. Bwana siwe. Umuntu yo kwamakandagira kamava Busiha neza, umuntu akarenga neza iriya Mombasa. Ubwo iryo jambo aho uzakandagiza ibirenge ndahaguhaye. Bahagurutse bafite ijambo babwiwe n'Imana. Semeni amina. Kandi ribabwira ngo ahantu hose muzakandagiza ibirenge byanyu, ahantu hose muzakandagira ndahabahaye. Bahabwa batari bahaguruka. Tuvuge ngo amina. Uyu mugoroba w'uyu munsi ndashaka kugira ngo ugiraho ukandagiza ibirenge byawe. Amen. Bwana siwe. Titwavuze ku rugendo rw'abana b'Imana ari urugendo rwo kwizera, kandi ko umuntu azarugenda yicaye. Reka ngubwire ucicaye ho ngaho, tekereza ahantu ujye ukandagiza ibirenge byawe. Tuvuge ngo amina. Niba ari mu byawe byanyazwe, mu bibazo wahuye nabyo, ugira ahantu ukandagiza ibirenge byawe. Niba ari iyo ndwara yakugoye, uyu mugoroba w'uyu munsi uyikandagize mu ibirenge. Tuvuge ngo amina. Yo haleluya. Urebye Yorodani yari imeze nk'inzitizi ku Banyesiraheli. Imana iramubwiye ngo wambukane bano bantu bose, n'abasaza n'abakecuru, wenda n'ibimuga niba bari babifite, niba bari banafite n'impumyi, ubambukane bose Yorodani. Tuvuge ngo amina. Yesuwa arabyizera. Tiyatekereje abazabogera, tiyatekereje amato, tiyatekereje ikindi kintu. Gusa Imana yari yamubwiye ngo uko bizagenda, abatambyi bahetse isanduku y'Imana aribo bazagendera imbere, aribo bazakandagizamo ibirenge bwa mbere. Iryo jwi yari yaryumvise araryizera. Yizera ibintu bidashoboka, bidatekerezwa ko bizoshoboka. Kubwirwa gusa ngo ibirenge by'abantu nibyo bigomba kubanza muri Yorodani. Yorodani yarangiza igatanga inzira. Mose arabyizera ngo arangize abibwira Yosuwa nako arabyizera. Arangije abibwira abaturage bose, Abanyesiraheli bose arabibabwira. Barababwira ngo mwitegure ejo tuzambuka Yorodani.
tuvuge ngo amina. Kandi cyari igihe Yorodani yari yaruzuye, amazi yararenze no ku nkombe. Tuvuge ngo amina. Amen. Imana yacu ntizikangwa n'inzuzi zataye agati. Yarebye neza cyagiye nyenye Yorodani yuzuye yarenze inkombe, kandi uruzi rwuzuye garuza rw'amarucura umwijima, zo nka rwiko iza yamigira umwijima, amazi ameze nko muri ico gihe. Abarwa Imana imubwira ngo bwira abantu bitegure ejo bazambuka. Tuvuge ngo amina. Yosuwa umugaragu w'Imana wari ufite kwizera mu mutima wiwe, aravyakira, babibwira abantu, bukeye abantu ngo barahaguruka. Bibiliya yatubwira ngo bakandagije mu ibirenge byabo abatambyi, ngo amazi yo haruguru ngo arihinda ngo isuka mu kadugudu kamwe kari karaho, ngo ayandi ngo aratemba, ngo abantu ngo bumukira ngo ahumutse. Tuvuge ngo amina. Yorodani yaciwemo niki? Yorodani yaciwemo no kwizera. Tuvuge ngo amina. Ntabwo Yorodani yaciwemo n'ibirenge. Ibirenge byabaye ikimenyetso cy'abantu bizeye. Yorodani yaciwemo no kwizera. Reka nkubwire, imbere yawe, hagati yawe n'umugisha wawe, hagati yawe n'amasezerano yawe, hagati yawe n'umwuzuro wawe, hari inzitizi zimeze nka Yorodani, ariko nta kindi gishobora gukura Yorodani imbere yawe kugira ngo wambuke ugere mu masezerano yawe, no kwizera. Tuvuge ngo amina. Yo haleluya. Uyu mugoroba mureke dukandagire muri za Yorodani, bimeze nka za Yorodani byatumye tutambuka ngo tugere mu masezerano yacu, kugira ngo tugere mu masezerano yacu. Tuvuge ngo amina. Hariya mwene data akoze kuri Yeriko. Yeriko yari umudugudu ukomeye, kandi yari umudugudu wubakishije amabuye. Yeriko yari irinzwe cyane, ndetse Yosuwa yatekerezaga ko Yeriko izamugora. Kubera iyo mpamvu yateguraga ingabo nyinshi kuzatera Yeriko. Ariko Imana ngo irangize ibwira Yosuwa, iramubwira ngo uburyo Yeriko muzoyirwanamo ni ukwizenguruka gusa. Asifiwe. Amen. Ni ukuzenguruka gusa. Kandi irababwira ngo muzazenguruka mucecetse, muzenguruke iminsi 7. Umunsi wa nyuma ari wo karindwi muzagire inshuro zingahe? 7. Muzabone kuvuza iki? Akamo. Nibwo Yeriko izagira gute? Izariduka. Ngo abe mu gitondo abantu baragenda bazenguruka Yeriko bacecetse. Semeni amina. Reka nkubwire, intambara zawe, ibibazo ufite, ugomba kubizenguruka ucecetse. Abantu bari mu kuhura n'intambara, bananirwa kugwana intambara, bagatangira gusakusa, bagatangira kuvuza induru no kuvuga ngo kubera ibibazo byose uko kudashaka biza biva hangaha. Abandi bakavuga ngo kubera amadosiye ngo byatewe n'izi mpamvu. Abandi bakagenda bavuga ibindi, ugasanga ni inkuru ziri mu muhana, ariko bo bahawe amabwiriza yo kuvuga ngo bazagende gusa bazarwana iyo ntambara bacecetse, kandi bagende gusa bazenguruke. Abagabo bafite kwizera bazenguruka Yeriko umunsi wa mbere barataha, umunsi wa kabiri barazenguruka barataha, bageze iminsi 7 bataritotomba batarasakuza. Umunsi wa nyuma Yeriko igira gute? Irareduka. Semeni amina. Umuntu wese Bibiliya avuga ngo yama yinjira imbere yiwe. Kubera iki? Kubera kwizera. Yo haleluya. Hari abagabo bizeye. Aburahamu yizeye Imana. Nagumye gutekereza ku magambo ya Aburahamu. Yizera Imana. Imana ubwo yari imaze kumusanga mu gihugu cyabo muri Uriya Bakarudayi, cyari igihugu giteje imbere cy'iterambere rikomeye, cyari igihugu gifite ubukire. Ariko Imana iramubwira ngo Aburahamu, va muri iki gihugu cyo mu gihugu nzakwereka. Aburahamu ahaguruka ameze nk'umuntu utazi yari, kandi ntaho yari yabwiwe, ameze nk'umuntu wangajwe, ariko kubera ko yari yumvise Imana ivuga arabyizera. Aburahamu arahaguruka. Semeni amina. Bwana siwe. Ahaguruka mu kwizera. Ukundi kwizera guteye ubwoba kwa Aburahamu nagusanze ni mu gihe Imana yamubwiye ngo Aburahamu, ndashaka kuntambira umwana wawe Isaka. Kandi Aburahamu yaragize imyaka myinshi cyangwa se igihe cyinshi kirekire azatambira Imana ibitambo, ariko bukeye Imana ishaka kugerageza kwizera kwiwe. Imana iramubwira ngo gitambo shaka noneho ndashaka kuntambira Isaka, kandi yamubwira ngo untambire umwana wawe w'ikinege Isaka. Semeni amina. Aburahamu ngo amaze kubwirwa iryo jambo araryakira, afata Isaka n'abagaragu be abashira ku nzira, atabibwiye umugore, aragenda ageza nubwo asiga abagaragu be kugeza ku misozi Imana yari yamubwiye. Ashitse Aburahamu ngo afata Isaka
amaze ngo kumufata amushyira ku gicaniro ngo aramuhambira, ngo azamuye inkota kugira ngo amusogote. Imana iramubwira ngo Aburahamu, tugira icyo twara umwana wawe, twamaze kumenya kudukunda. Semeni amina. Kuko Aburahamu ngo yari yizeye ko Imana ngo ishobora kumumugarurira kuzutse, kandi hari hatarabaho kuzuka kw'abantu. Kubwirizwa hejuru y'ibijanye n'umuzuko byari bitarabwirizwa, ariko Aburahamu kubera kwizera yamabona hazabaho umuzuko, kandi yamasobanukirwa neza ko Isaka agomba kumugarurirwa ameze nk'uzutse. Imana ngo irebe kwizera kwa Aburahamu. Semeni amina. Ibwira Aburahamu iramubwira ngo hindukira urebe inyuma, imfizi y'intama ifashwe mu migozi, aba ariyo utamba mu cyimbo cya Isaka. Semeni amina. Bwana siwe. Tekereza Aburahamu amanutse atashe na Isaka batashe, yamujanye atavuze, yabihishe Isaka, yabihishe umugore, abihisha n'abagarago, ariko bamanutse. Tumuriko mwumvamo inkuru nziza. Ayo makuru barayavuze, bavuga Imana ya Isiraheli, bavuga Imana izikora ibitangaza, bavuga Imana izayigaragaza no ku munota wa nyuma. Icyo dusabwa bene data, turasabwa kwizera. Semeni amina. Yo haleluya. Hariya twasomye mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto, Bibiliya yatubwiye ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. None nimutekereze, umuntu afite ubwenge, Imana yamuremanye ubwenge, afite ubwenge, afite gutekereza. Ariko noneho Bibiliya yo kiratubwira ngo tuyoborwe n'ibyo tutareba. Tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Wize amashuri warayarangije, uzi siyansi, uzi ibintu bifatika, ariko kurabwirirwa ijambo ry'Imana ko ngo tuba tuyoborwa no, kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, ngo tutayoborwa n'ibyo tureba. Mu yandi magambo ni ukutayoborwa n'ibyo tureba bifatika umunyabwenge wese yoshingiraho, tukemera tukayoborwa no kwizera bimeze nko kwizera nko kuba impumyi. Tuvuge ngo amina. Nguko kwizera. Tuvuge ngo amina. Yo haleluya. Nukuvuga ngo ibyo duhura nabyo muri ubu buzima bwa gikristo nibyo igihe gito, kandi nibyo ntibirama. Niyo mpamvu tutakwiriye kubihangaho amaso, kuko kubihangaho amaso cyane nibyo biza biducogosa. Amen. Ibyo duhura nabyo, ingorane duhura nazo, ibibazo bigaragara tugenda duhura nabyo, n'iby'igihe gito, kandi nubwo bimeze uko bimeze nibitazarama. Ariko ibitagaragarira amaso y'umubiri nubwo bitaboneka biriho, kandi nibyo byiteka ryose. Niyo mpamvu abakristo badakwiriye guhora bahanga amaso ibibazo. Guhora duhanga amaso ibibazo n'ingorane biza bidutera gucongora muri uru rugendo. Ariko umukristo azayoborwa no kwizera, ntazayoborwa n'ibyo areba. Yo haleluya. Ibyo tureba nibyo biza biduca intege, kandi birahari, birafatika, biragaragara, birahari. Ariko ibyo si byo kwiriye kutuyobora. Tugomba kuyoborwa no kwizera. Isonye Bibiliya usangamo abagabo benshi bizeye Imana, uhereye abo mu isezerano rya kera barya bene data bakozeho, bari barizeye Imana. Wagera no mu isezerano nusha Bibiliya yuzuye abagabo bizeye Imana. Tekereza Petero na Yohana wa munsi bageze kuri rusengero, aho basanze kiriya kirema yabikozeho. Babwira ikirema, barakibwira ngo udutumbire, uturebe. Ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite nicyo tugiye kuguha. Semeni amina. Icyo bari bafite niki? Ni ukwizera muri bo. Baramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti aguruka ugende. Ngo muri uyu mwanya ngo arabambaduka, Petero ngo amufata mu kuboko, ngo aramuhagurutsa, binjirana mu rusengero, yiterera hejuru ashima Imana. Yo haleluya. Yo haleluya. Ibyo nibyo bitaramo bikenewe. Ayo niyo materaniro akenewe. Ni amateraniro arimo abagabo n'abagore buzuye kwizera, bizeye Imana, bamaze kwiringira Imana. Uko kwizera
kuza kutumara ubwoba mu buzima. Tuvuge ngo amina. Umugabo witwa Dawudi, Zaburi ya 27 umurongo wa 3, yahavuze amagambo meza cyane. Yaravuze ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera kundwanya, naho ingabo zabambira amahema kuntera, sizantinya. Ngo nubwo naba no mu ntambara hagati, sinzakuka umutima. Umukristo akwiriye kuba ari umuntu udatinya, ari umuntu udakurwa umutima n'ibyo areba, kubera ko dufite Imana. Imana izayumva gusenga kwacu, Imana izayumva kwinginga kwacu, Imana nk'inshuti yacu ya bugufi. Ubuzima tubayemo tukwiriye kuba mu buzima bwuzuye kwizera. Yo, haleluya, amen. Bwana siwe. Ubundi ureba ubuzima, Satani ni igitangaza. Soza Satani aza kurekera mu ikanisa, ariko akakutwara ikintu cy'ingenzi. Satani ni umujura wogera mu wawe takenere kwiba ibintu byose, agatwara gusa ikintu kimwe cy'ingenzi. Abajura bo basanzwe bazayinjira mu nzu, akazara agatwara ikirato kimwe agasiga icyacu, akazatwara n'isafuriya, abe nifite imbyiro ntiyo yisiga, akaza kurura amashuka n'ibirengeti, ndetse rimwe na rimwe bigatuma akaba ari byo bituma banamufata, kubera ukuntu yasakumye. Akagenda bita no mu nzira, bwaca mu gitondo mukaza mugenda mukurikira twakarato kamwe kataka n'akagakombe kamwe kacitse ku icumu, mukarwa neza icyanyuma muza mugisanga mu muryango. Yasakumye ni Satani, umujura w'isi. Abajura b'isi niko bazabiba, ariko Satani wiyaje aza gutwara ikintu cy'ingenzi, akakurekera mu materaniro azi ko yamaze kukwangiriza. Imana tubabarire. Mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 haravuga ngo ntibishoboka kutizera yanezeza iki Imana. Tuvuge ngo amina. Umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Umukristo wakijijwe akamenya Imana, tugomba kwizera Imana. Kubera ko twatakaje kwizera, twafashe intege nke zacu tuzigira intege nke z'Imana. Ndagira ngo tuhumve neza. Semeni amina. Tuzadufata intege nke zacu tukagizigira intege nke z'iki z'Imana. Niyo mpamvu basiye bakuzanira nk'umurwayi kumusengera, ukamuha transfer, ukamuvuga ngo mujane ngo kwikanisa ryo kwa runaka ngo bazasengera abarwayi, kandi umurwayi bamuzanye kwikanisa nkaha, ariko bakamamuhereza hano ntibiraba, ariko bakamamuhereza transfer ati kwikanisa ryo kwa runaka no bazasengera abarwayi. Murumva kutizera? Intege nke zacu twazigize intege nke z'Imana. Hari ibyo tudashoboye twumva ko n'Imana itabishoboye, ariko ntituzi ko ari Imana ishobora byose. Tuvuge ngo amina. Yo, haleluya. Gukiza ibicurane ku Mana nico kimwe no kwikiza kanseri, kandi ntibisaba imbaraga zo guhaguruka. Nawe Imana yitije muri iyi minsi nk'umukozi wayo, ntibigusaba kwitakuma cyane no kubira ibyuya, ni ukuvuga ijambo rimwe gusa mu kwizera. Tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Yesu yakavuga ngo dayimoni umurimo muvemo. Urashaka gukira, humuka. Asifiwe. Ba Petero bakohereza ibitambara bigakora ibitangaza, igicucu cyabo gusa cyanyura mu barwayi, abarwayi bagakira. Kurya ni iki cyatumaga bibaho, nta wundi mwihariko wabo, bari bafite kwizera muri bo. Yo, haleluya. Ubu butayo ni tutagira kwizera tuzabugwamo, ariko izatuma tuburangiza neza nuko tugira kwizera muri twebwe. Umukristo agomba kugira kwizera, kandi umukristo ufite kwizera muri we taza yatura amagambo y'ucandege. Muri we gusa, muri we habamwe ijambo rimwe gusa ryihumuri, tagira indimi zibiri mu kanwa kiwe, azavuga gusa amagambo ahumuriza imitima y'abantu, taza abwira abantu ngo biracitse. Umukristo ufite kwizera. Tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Umukristo kujya muzamubona turya tukima abandi ni ukutagira kwizera. Kamuvuga ngo tudufaranga no dusangira n'undi muntu ejo twobwirirwa, ni ukutagira kwizera. Turi kumwe? Bwana siwe. Kutagira kwizera ni igitangaza.
Bibiri tubwira uriya mugabo umwami yegamiraga igihe ingabo za Siriya zari zaragose i Samariya. Umugabo umunsi Elisa ahanura avuga hejuru yo gutabarwa kwa Samariya. Mu gihe bari batangiye kurya amahurungure y'inuma no kurya ibitwe ibihanga by'indogobe zitazaziribwa, batangiye no kurya n'abana. Igihe ingabo za Siriya zari zaragose i Samariya, ngo bamaze guhamagara Elisa yamavuga ngo ejo nk'iki gihe kwirembo ry'i Samariya indengo ifu y'ingezi nguzabiri kwigurwa shekeri imwe nimwe n'izibiri ebyiri izabiri kwigurwa shekeri ebyiri. Wa mugabo yamareba Elisa yamamubwira ngo ariko wa mugabo we, Imana nubwo yokingura amadirisha y'ijuru bene ibyo uvuze byobaho, wumva umugabo utafite kwizera. Elisa yamamubwira ngo uzabirebesha amaso y'umubiri ariko wowe ntuzobiryaho, ngo buce abari we bashira muri depo. Bimaze kwinjira bamushira muri depo, yakandaganwe gusa n'abagore bashonje n'abagabo bashonje, bari bagiranye iminsi inzara, bariko baje gusahuranwa ibyo kurya. Bamye bamwuriraho baramukandagira, umugabo arapfa. Yazize kubigira gute? Yazize kutizera. Tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Ifu nihenda, umuceri nuhenda, zuvuga ngo tuzarya, ntukazubuza abana apeti ngo babwire ngo ibyo kurya byahenze. Ababyeyi tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Duimana cyicubahiro. Amen. Arukundu gucya muza muca abana intege, umugaburira nk'umuceri wa nyuma. Umwana arari yarahaze bishimye, nk'abo bakunda abana bakunda guhunjura. Agiye nko kuryama yishime garare neza yariye. Kamubwira ngo mwabana mwe, ngo uyu niwo wa nyuma, ngo umuceri ngo muusezere. Muza mumva badamu babivuga. Ngo umuceri ngo uyu niwo wa nyuma, ngo muusezere, ngo wanahenze, ngo ugende ngo mumenyere kawunga. Izo ni imvugo zo kutwizera. Umuceri nuhenda mu maduka, uza winjira mu iduka ubwire rya wa muceri ubwiye ngo tuzokurya. Tuvuge ngo amina. Bwana siwe. Amina. Duimana cyicubahiro. Amen. Nuzozugera hari hakurya General Madenge, muzamona ukuntu hazahagora. Ku munsi umwe harangoye, uzi umuntu w'umugabo kuzinduka ugiye ahantu ukagaruka utahageze, ukamurirwa ku murongo gutya. Nageze ucya nka saa 12 pava saa 11 ntarinjira. Ngombe yo namambwira umugore ngo sinzongera kuhakandagira, ugenda usugurike ni sinobikora. Kandi nyine usariri biraguma bigenda uko nyine namampare sindasubira kuja kuri uwo murongo. Uwo murongo warangoye. Tumuzabona kuntu wagoye. Nuhagera General Madenge, Bwana siwe, uzohagere mu kwizera. Ugira ijambo uvuga. Uvuge ngo General Madenge ndakurambiwe. Kurya ko nababwira mugaseka, reka mbabwira ibintu byose bizabipfira mu bitekerereze no mu byo twamaze kwemera. Twamenye Imana y'inyantegeke yankuko batubwiye. Twamenye Imana y'inyembaraga. Twamenye Imana ifite ubushobozi bwo guhindura. Twamenye Imana igira ijwi riza ryumvikana ahantu hose. Tekereza wa munsi Yesu mu kwizera abwira inyanja, wa nyanja wececeka nawe wa muraba we tuza. Uwo mwanya ngo biratuza. Abigishwa bahoranaga nawe basangiraga nawe, abo yaragize iminsi agaburira, uwo munsi baramutangarira. Baravuga ngo se uyu muntu ni muntu ki? N'inyanja nayo semeni amena izimwumvira. Hari ijambo uvuga mu kwizera rikarema ibintu. Tuvuge ngo amina. Yosuwa ahagaze mu kwizera aravuga ngo wa musozi we, zose za ntambara zatugoye, aravuga ngo wazubawe hagarara, nawe wakweziwe hagarara. Bibiri zivuga ngo nta wundi munsi wigeze ugira amasaha menshi ku munsi wa Yosuwa. Yarahagaze mu kwizera. Tuvuge ngo amina. Hari ibyo tugomba guhagarika mu izina rya Yesu mu kwizera. Amina. Amen. Ukuturuhizwa no kutizera, ariko munsi twagize kwizera ubuzima buzahinduka. Mu gusoza bene data, Bibiliya yatubwiye ngo aho uzakandagira, aho muzakandagira hose ndahabahaye. Tangira ukandagire ahantu henshi, ahantu wakugoye hakandagire mu kwizera. Tuvuge ngo amina. Umunsi umwe Isirayeli mu butayu, ubwoko bwa Isirayeli basabye Mose inyama. Kandi tekereza gusabwa inyama mu butayu.
nta batwari yari ihari, nta soko y'inyama yari ihari, ariko ngo bama bafatwa n'amerwe. Kandi umuhana wose inkambi yose amerwe ngo yama abafata. Kandi ngo abimanya ngo yamerwe yari yavuye mu banyamahanga, nibo bazanye uwo mwuka mubi ngo bamari wamufata n'abanyesiraheli. Kandi ngo baje kwaka inyama ntibazaka kwa butaratibu. Umuntu akazamahagarara mu irembo ry'ihema, mu muryango w'ihema rye, umugore n'abana n'umugabo bose bakama barira ngo inyama. Tekereza inkambi yose yarize ngo inyama. Noneho Mose biramutangaza ngo baravuga ati ubu bwoko tibushobotse muri iyi nkambi, muri ubu butayu, ko baranaka inyama ngo nzikurehe. Imana yamize isanga Mose, ramwe se Mose, niki guteye kwibaza ibyo ngibyo? Utekereza ko amaboko yanje ari magufi? Genda ubabwire ngo ejo bazorya inyama kandi ngo bazihage. Ariko kubera ko bazatse nabi, Imana izibahera mu buti, barazirya. Umugore n'umugabo akarya inyama n'abana bose bakananirwa kwigarura, bose zitangira kubaca mu mazuru. Tekereza inzu yose, urugo rwose rwatuze ubwangati. Kibasabye inyama ngo bavuge ati dukeneye imboga, bazisabye bimeze ko kugerageza Imana nayo irababara ariko irazibaha. Ariko nshatse kubabwira rya jambo yabwiye Mose ngo utekereza ko amaboko yanje ari magufi. Kubera kutizera ntituza tumenya ko Imana yodutunga. Kubera kutizera tuzatuma tukareba aho dutuye, hajya dutuye tukabona ntabyo dutunga bihari, ariko tukibagiza ko kwizera ari ukuboko kugira umumaro wo gukurura ibisubizo bivuye ku Mana. Amen. Mureke twizere Imana, tugendere mu buzima bwizeye, tube abakristo n'abagabo n'abagore bizeye Imana. Tuvuge ngo amina. Nitubara kwizera Imana izakora ibitangaza hagati muri twebwe. Asifiwe. Amen. Ariko muzi ndonde y'umudamu utagira kwizera, azayamagira ukindonde gutya. Abagabo iyo byananiranye bo baza barakara bakicecekera, bakaguma nabo gafata n'indi myanzuro ihubutse iyo byananiranye. Ariko abagore bo baza bagira indonde.